The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Sikalang itinang patik ket isumadik may limed ayat ko ken ka madipay nagbaliw ngem no madi ka makita kasta unay inapan nakailiw. Ragsak daytoy riknak napalalo iti pagturayak tasipud pay idin hinted ko iti amin Nalabes nga Panagayat kasla ka lang mabinat himparik nga miti samit ni ayat itilayeng kidaw ko madi na isuksukat Adamet ti bayog ti barukong ko baka gaymen lukwen nakto uray no kasatno sikalaeng itipat pateg ko Nalabes nga kasla ka lang mabinat himparik na miti samit ni ayat itilayeng kidaw ko madi na kisuksukat kasla ka lang mabinat imparik na miti samit ni ayat itilayeng kidaw ko madi na kisuksukat imparik na samit ni ayat itilayeng kidaw ko madi na